Middle. Ohene ana ohema enede wodo afidi ato Adom TV. Medase pa se wodo afidi ato abehwe Nkuranhyensem a me ni takotego me ni ho chiame. Ye koso a egina ba bi a ye ka se ede na betimi aye ayabrabo aye good life. Me sua de say hu se be a good student. Se me kunu timi ka jam say we a good wife. Se me so me yiri timi ka jam say we a good husband. Se obi ka say we dey we a good CEO. Ejuma wura we dey we good ana wa we majuma we good. Ade ba ko betimi ayo na wa brabo aye good. Aye fache honhom. Yoni bebre a obi a bibi a edon akoma so a edi wani. Forgiveness is the doorway to heal the past. There is seed no jemune. Wo de cheni pa na fa che wa ho. Ne oya na ye ya enye no wo de che no nche se wo mre. Wo de che na wo cheni pa kon se de no wo mpe na ma onsa anye biom na fa che. Na yifi wa dwum kra bebre ene wo de bone a che nkrofo nso wan kasa wan fa bone nche wo ho. Ebia na enabi ana ejabi ana ma me kura bi ye bibi he eya na wada nyame asepo se oya osa de kro no ade ode ye no kire wonyansa bi okwan bi so ehyewa pomodne emma akuduro ehyewodne. So thank God you went through those things and forgive them. Ebia na enkoyi, forgive yourself. Ebia wo yam from so bi ana fatimopo bi a ama won sasi from men condemn ho fache ho na ekọ wanimu na behini apono ema wado abrabo na ede ayaresa abreo. Forgiveness does not mean you forget. Forgiveness means you look at the past with a new eye. Ye kasa facha en chese wode na esiye no we be fi da bi. Ni chese wode aniwa foforo behwe na esiye no se oya ma de we nyahwe majemu manaka mintua neka na ano ma men kan se mi kire o me de mafidi a me ka e ma brantie bi na brantie no kotwi ka no so de be adwuma asma me ka ye o de adwuma boso me baako kapre kwa mfama na da de ka de be si o no okoye metu ka na je ka na engine na asai nti me friend say brantie unim say engine na asai o say da otoatwa bebre na me say look me modua me de achew me nka bibia nkyerɛw mfako me na mfofo se sebe menya me ho ana sa suban me de na de nye ese me ma kware eche na me nche no ono ankasa ne suban ene wada na de na be che no me de me suban me de na de ye bonefache ebeba mfaso ma me ampani ampa me de ache no so no fo se obi me kwase a etuju na ara me de ache no mfaso no beba me so enti we de bone che obi a wunya bonefache so mfaso ene oya na adache no bete na ba enkotua ne pananka se me de ebi akatua na kra enso no wugya na ma urade a radna ne bedi obi aka asem ya kire wanya wode ene obi ayi bibi a wo mpe he fache wate jemu manenka na fache wo de cha wada suban bi adi a ebe sawo abrabom yade ne mpo nipa no obedi amia kachi na meke onam nyina osuro oteme nka podi mirika ba akote se me frɛ ne phone kontimi mfa ono ankasa ka kyerɛ me sɛ na se me nyoma nko yie na me se nya abotre be ko yie obi a watwa me sɛ yie na metu no fo ya papa nanso sa na brabote wo ya no ya obone no wo de kye no a ase de wasoja agu na pempem wo de kye no a ase watu amna so wontom ono ankasa de ehu na be se na brabo me de akyew aye enhyira amame enti obi ya obibi a enya so pese abrabo dimu na eyeyi a ya fache na mombo abrabo ho ban na obi anya wa anya obi se kra che oya be se yeyi se me fa me ka ma obi aso nkotwi biom me da esu ehunu se me fa me ka ma obi so nkotwi sa na tie enu nti no me ma na nya me ya se nya me ya ba ko sei aya na se ma ya na doye e no no ayi mbone me da che no okunu fa oyere boni bi oya che na wate woyere asemi okuru ka kire wanye no ene dai ka kire se odomi da chew nemom enkoso nye biom fa dwesakra na onementina woba eja ana ena eye wade bi enye fa che
na eja ne na oba bi ye obibi ana obi a adwuma bi si wo na so me kasa facha enye se obi adi wawuo na watwa wo nan ana aba okro no ende se mra wo ha ne wondi na me ka ne man ketenkete de sha adwene po so a edi enya na me ka boni bo ho obi ye wo ende se de ma post boni bo ho obi wo ha bi o ye wo a se report no man panifo ba won nyoma bi wo ha obi de ye wo a fache wo de cha nipa no ankasa osuna duro de nam ono abete dankwama na wo wanya ahoto enti suban ya efre no fache ama yehunu se wo lead good life ene ebium se usua ndase se usua ndase ye kan nase a gratitude e kire se woni so se wote ase woni so se onyame ama wo ma wani so se wanya adwuma mpo a wokoba mpo akatwa ne nso wo a wani so se wanya bibie se abribia wani so ne awo se wani so na woni nase eme twedi ampon omusa abrabo nko yie de omusa ne oma nye yie de ba wani so ba bia waduro na fa nase ma abrabo se a me da se ode wadum pempenso wo na manum ono mama kade no fa nkomanim se wa hunu nase anase a unya empo enema bedi bebubra abrabo yi te baba ye boyi mama yensua nase obi yo papa da nase fi akoma pamu sempo wanya bibi ama wase a ye monokro no ma yo papa no anamase a manya me bone emom ye penase nyom nato anapa bia na empo se otenkwamu yi da nyame ase ena woto a wo ma enkanchi ne guye da nyame ase sempo asem a enye atofi a kosoa na de nyame ase na mpo pe asem ato wo no anu aduro na hye ho dene na sore free mu ebe na obi a wodo no pa aka nchinagu okọ mensu bebre ya na fa na ase nyom na onyame ena onim nya woyo asem ato wo no embobo hu bebre emu ena betima do suko asua ne aye na wabo obra na danyame ase edne se asemato o se me danyame ase se atomie ninia sa na tie enase ye aduhwa adi manipa enase ne bonifache eye duro edi ma woni a obubura pa enase ena yemfa nche eye aduhwa edi ma woni a obubura pa na wo de waye maye obi meka wakam bi enye subampa no aha ena meja wo ene da ifro bi na da nase wate kai se obi eye adoye na da nase na kai obi ono so ye ode enye na friend na kan se me da cheo ye nko so amoko South Africa mo efi na ekono enye biom wate wo da che no no aka no sade ode ye wo no eye ya tima wo nye biom wanfa nya wo amfa nya obi foforo na waye tichani amani pakro enya desua onyame ene wontena mame na Adom TV adwumayefo a wo so masene a me dwumadi ebre wo ase na me na badwam team no so ase na wo a wo hwe me so me fa na ase ma wo kura ma me fa na ase ma Priscilla ya ona ha adwumadi ma na ba wo fie mu woni wonyame entena